Nis fel sin is China nást gíh. Glífa. Okay, is hasin a clád Shona? Glífa? Ma hyn. Fisgur ma charsten agus fáilte bhlách rialarh in urile go clubbíris solmarastig. Seo acah hamin dúil an cóicah session, ná go dearabh an session mierig ac yn bliana. Hasin yn dúil chilig le stre uur na bachelors dyr y bliana. Agus mar sin cwmwf sŵl na mian yn socialta son arach fys mynd sin haast. Hasin gymor yn dochus gyfil na session yn seo fi fémalgaf agus be go afasach ma clwyn sin bwyf ma ha molion sy'n bi acaf gyn son stre uur. Yn diwcata ha mi'r leith toligtje faaltje chuir amrith circle son session y lyrica gyn. Is anna eiste Jesa ha anna vo hús get hain dú fuideach an de sirach go perein. Ha eolus farsing a gana film Gaelic by rena teacher boonscolig an de film Gaelic agus na hatje kutjach gek al hai operein. En dú hai goper mar officer Gaelic corle valle operein agus hai kutjach goper ha mi toligtje ra colorinje ag solmerasti. Maar studie program streep de hitcheren aan de film trovi in de Gaelic. De waardigkerisjen ha aan een draaste kamer PhD aan de film Gaelic tro al hij genetjen agus als je kun gach zullen gezien zijn operen. Skjara grimmich foutje torien en ransfield. Maar sin tikishef nach el ane gaar oerse bijevin agus hasin fatten komen gewilleer chinkaler in je ju zo'n paper en lyrica gyn. Anna vilu jeshelis jornachisen. Ha, mi jesel kyu Shona kia tankjara. Mór an tankjara Shona. Fesgur ma charstin ha uamsach maar feikin kia tankjara son chinjaun. In Ju ha mi dolchayat sin jaar big haun nat paper. Ach na me fiech se jaar big female a haun. Stietje Madhavis sin chicas canan tro chusper, content-based language learning language teaching dudi le lister chai ul shachug an de dabile agus a hoch chiak. Maar am gra seo sleon akakam chanilach bikken barach triet tulaken jach agus an doi niskolike di pepad. Lis chogurich sa haan jaar. Agus seo in dunne heen Roy Lister sé arst Olive an den tukadarne canan ik Olhei McGill an Montreal, Canada a haun. Ha sé na hitcher boki agus had vís an saas an roundsigig fullen boki an de Frankish son chorischichirich bliane. Ha as a roundsigige ha kur toord kutum madhavis sinje chicas can an trochusper agus ha mochen chicas agus roilachen chicas lisachig groegig agus lisachig harish na blianichen. Agus ha module big seo stíte in upper seo. Agus ha mi dolíochin ris na pengen is kutrimiche hokal geif in Jew. Sam dolíochin die keel janu die fulum trovian Gaelic. Nisht ha Táid mór scríbeh dúlach seo ach ha mi dolle horst geif tíach minach son I léveh od ha lister gléba mínige gehorst géin J hannen content-based language learning agus kimmerheid gealichtje fo na dóien traditionte haking son canan hikas gus canan júnschig. Dus fit mi geif minach na ga.
Nis, hi eisiau pein, na pengen ha listyd i'r hwcal gyn as y neran sio. Mae'r ha gra, ha yn doi as bysyn i lisach y canain tro hwsbyr, hanes eithachgach na fi cwtwm i'r lisach y canan hyn gwna fi janw cael eisiau hwsbyr. Agus mae'r hai sacking yn y ffilm Trefian y Gaelig se fi clech gyda chanan yn doi y shed i'r hwcal ach ha rwt yn awn rwyloch gynawn syringen clech gyda son taich chwdri canan son jyna cynjoch gyn bicoram eich chlwyn yn canan ach y lisachych an y sychych far y bil sy'n i lisachych canan tro hwsbyr. Nis, hai sacyn gyfele ffemal coed yr canan y hicysg tro hwsbyr. Ha fi sacyn cho cwtr mach an y ffilm Trefian y Gaelig sa hae gybi y chlawn lisachych jo skillen conol tri an y Gaelig as gybiad syrfachal as y chanan. Agus ha rwyloch gan acyn son canan lisachych. Agus ha sacyn von yn obydd ik maddiawndra. Han ik mach bycan flian ich yn yr as, ring maddiawndra obydd bwyn dy hitcheren dda chicas gan y ffilm Trefian y Gaelig. Agus choed i'r na ffemalach yn fach hyf ywnsachwch proffesiante. Agus awnsach chi hwc gyro na teacheren y gwybod yn y doi nio yr ymal sond canan y lisachwch. Agus gyro ad y gelig ag merachgan fa geiri i'r sachlas. Ach hwci cwtioch gyro dŵlan ag ffiwniachga, ffisafiachga mar y gydagat groich yn chwrwr doi son canan y lisachwch tro hwsbyr, tro na chyricilum. Agus yngi chi gyro ffemalachgan ag na teacheren y hyf ywnsachwch proffesiante. Nis ha dwi okay, dus nu noot ik naken. Ha listert ik ken je gug gewild kommessen konotri ik scholar een boekje ik ire aarst ha fisaking gewild ire colony na saarstje ik scholar in ha aan de film boekje na ha na de scholar in nachil aan de film boekje. Ach, ha fi sacyn cwtioch gyfel merach gan yn ochgwch as y chan yn achga. Ys Sean y hwc lister as yn wper yr einau stiegtio i'r ffilm an y Ffrangish, bwcach an y Ffrangish. Hwce, gyro merach gan yn ochgwch an yn grammar na clonio. Ha fisacyn yn doi as y bu clawn tocl yn darn y canan, gyle gifrichtio fod yn doi as y bu ad tocl y hyd canan. Lys yn darn y canan, clech giad na rialch yn grammar y sanigaif, na rialch yn irfilat iodoch, as fiachiad rys na rialch yn sy'n y clechgych lys y canan nŵr. Agus hysyn sy'n an y ffilm Trefian y Gaelig gil y chlawn fiachyn ri structuren agus crwhyn björle chwyd i'r Gaelig had tocal. Agus sio fwy lister mis na clonio an y Canada. Cwtioch, fwy hen nach ro farsinioch an y briarachus, ysgyro yn briarachus achge caran big, agus cwtioch nach ro canan imachiach gyr son hwle syiochach, ro canan achge son si hien nio yrymal agus si hien ffyrrymal chara nŵn arsinioch as y canan achge, agus gyro sin na gwlan. Agus hwste
geféimach sin caiad ar an dóin chicas gacin san sinna cínteach goró dóin ann iad canan na clonne lísachach. Agus seo na hwg sílas ní clóid na bhaid gwper colar I scolarin ag tíferiren. Agus dhéine hi héin na bhaid brin lís na scolarin nach ró yn cwt gaelig choma sa bhíd súlachach is joy idir céhir agus 8 blianachin de bhucach is a chanan. Mar sin hai sakin gyfyl na hyn dŵling ac yn hun nochgach an y ffilm drefnian y gaelig sa ha nochgach an y ffilm bwgi an y Ffrangish. Ha yn nadoion oprach ik lister y cwtam lawrst agus bie piechgach gyda sio am senior. Ha brieng input doch eisteach agus output lawrst agus bie gra gyfil input cwtrmach ha cwtrmach gyn klein chlawn farsinach de chanan agus cwtioch canan a ha ŵr agus dŵlen och gaif ha ma gaif fi geistioch ni misgachach de chanan ach nach il input le shen gydior son crwhen canan a hokal. Agus sinna hasin gyd lesachach besg na clonia hasin yw'r son na crwhen canan achge lesachach. Agus mar sin fémi cwtam cwtioch y fi'r output no lafyrst. Agus fémi sin swy hien chrwachach, swy hien chwrr doi, do na scolarin, gwsi bi coram achge yn canan achge echlechgach. Agus se pushed input hig lister iddo sio. As ha ma ceinachach i'r sin, dydych yn cwtam iemes sin y chwd i'r lawrst. Cwtioch by lister brin i'r yn taich gyda sin horst de ticsio agus lawrst, agus bie cwtam i'r sgaffal y chrwachach y fydd ys taich don sgodarin, taich li ticsio, stoch as se brieriges se klechges toe, stoch klechgo brieriges a ha frikerach don gloin, stoch klechgo stuchen taich leersinach visuals aids a goedje gezet. Stoch dois se klechgo de gaan en boik agus ne gloostend boik klechges toe, getorat sin. Taich don y sgodarin, agus gwtioch gymwch lafyrst y chlechgus dw. Ach, ha ma ceinachach gyda taich idr amal a ha sio. Cha fi mit yn dŵl yn siwr sy taich sio y horst gwsgodar as a hwle hir. Gil Sean ysriger ich can gynnu gan y chlwyn ha sy'n nir ha no is hier dieren. Ach, wie met je doel begin kanen ach gebegat John lesige gaan kanen gus nach begin taich sho jare. Kutjo ka kutrmach gebishin je tor taich de lawrst getoshin unje son smenachig agus tor chorem en kori dan gloin agus kutjo likshin law oper hooprachal jano an boyenen. Agus cwtioch by chorym yn tor chorym yn achge corwch leis yn teachar as gymysgu hydde. Ha by lister cwtioch gybrin i'r cestiwn ha I sacin cho cwtrymach sa ha cestiwn an y fi lesachach doi yn smynach hi as an y fi lesachach canan. Agus by brin i'r dialogic teaching far y fel cwtym môr i'r lafyrst by biachach i'r cwtrymach sa hasin son canan na clonia lesachach. Agus by cwtioch biachach i'r cestiwn ffosgaltio y chlechgach leis chlwyn far y fel coramachge minachach o hors chachad. Agus by brin i'r cho cwtrymach sa hasin. Nisht ha listers gemór sa jaar seo in máloch dói nioch choramach lesachach as na classica naking. Agus
ha gengach in céal idir agus an daimh idir canan agus cusper. Gil uaran barach cutam canan na hair content cusper agus uaran ile a barach cutam cusper sna ha canan. Agus beachgach y doi oprach seo, as gra gil yn doi oprach seo gymwr y cwr ri iolas metachanach na clonio. Agus gil lica loa oprachach ag ire gymanis de barach dynach sna ha doi yn tradisiynta farnach hil céal idir in canan agus in cusper. Agus hasín dul choiad marigas seo dhéanú chóirla hic lister ir seo gain. So mar sin son gus bí ara acin ir crú chanan. Ha lister moloch gre doi niochor amach chlecha sin agus gil da hyf awn as doi oprach seo. Gil doi frikerstach awn far y bysin jeelachach ri rwten fys tîn arst as y clas. Agus cwydioch doi awn jeelach gris ha gynna groch far y bil sin y cwd rwten doi gus y bi cwmys a chyn ar y chwd i'r crw y chanan. Agus ha lister ymolwch yn gyclech sy'n iau sio i gynnu nawn. Scoet sy'n i'r cymryd gwbrich ys sy'n. Bi sif cynjach am bi siw iolach am cynjach doien sio kerstachach imachi horst dochloin. Chai sio hokal hamis mention san hier dŵr yn y neikitjiak neikit se shech as y fepad chai eilshachach idir lister agus ranta. Agus chai sgrútach ian o'r ni jiffer goyen as y bi teacher yn boki y torst kerstachach imachi de chloin. Agus hwc as y sy'n fawnsach sin, hwc lister agus ranta gyda recasts is trichge big teacher yn y clechgach. A sydd far y big in teacher y gra yn rwyd sy hwrst yn scholar ach i'r chwr kerst. Gybitje i hwrst yn scholar fa cer, chanach yn teacher kerste. Ach jenichad na gaan trich hwgach yn scholar gyda merach gydawn agus char coram ach y chwr kerst. Agus ha jiffer goyen is sin ha explicit correction awn far y filw ha yn scholar stoch yn ysmochal gyda merach gawn a chan teacher gan cwd kerst clarification requests far y filw gras stoch na chylw tucsyn je hwrstad agus repetition far y filw canal yn rwydachai cer. Ach, ha isacin fan yn fransach gyrein lister agus ranta gyda metalinguistic feedback stoch far y bilw gra haw torstyr i'r scholar eisiau gwt je fa cer as yn hwrstad. No elicitation canwri ysje is isach gro rwydgyn chorgyn iawn y hwrstad nach robodach kerst. Mar sin ha misgachach de goeien aan het kerstachach imachi horst de chloin. Agus ach het stuurig ha lister torstgeen as y jaar sé gebachorgeen misgachach de goeien chlechgach. Son canan na clonje elisachach. Mar sin na roiilach yn frikerstach. Sin na daien as yn rin géin jeelachach rich dus nu rut een bikke
bys yn nochgach an y canan na clonio. Ach fe mysyn cynnych ych cwtioch yn doi as y bi clawn tokal canan ŵr gyle nadrach gaif y bi dolceir as a chanan chan je merach gynnu hwn teacher o'r had tokal a chanan yr son hi dŵr a ys an y doi se interlanguage i'r chanan a hawn. Far y bilat i'r hyd chanan as yn darn y canan as ha pysent as a chanan ach il bwlach kerst ach hik sin yn ciawn wnia ha sy'n dochus. Ach yrwyd y fys sy'n moch agos yrwyd y fys lister y biach gychrydd se gyrig clawn gma tri plateau far nach far y fyle dyrf gain begaif cym gael yr yrst a canan y lisachwch. Agos sy'n dod ha ma'n yn doi wbrach sio se doi hawn i'r Jelig na písan dúlanach, na písan canan a ha dúlanach do chlóin. Agus stocha fierstan a ha tjifrichtje van y viorle, agus ha chlawn fiochin rys in jolas ha ge y viorle chlechgur son kial giano as a chanan úr. Ach as strictjer gema tjifrichtje ik a chanan úr sa is a gynjule gild krúhen gema idir jalichtje. Ir y galix na ha as y viorle agus gyfil gymatrig dwliad yn i gychloen rys na crwhyn sin. Agus so sydd na rwy loc yn ffricerstoch na doien as yn yr un jelig ych Brut yn beke fys tîn yn arst as na klasik yn ac yn fybla. Kutjoch ha listed gemoorde modder ik nu naam ze wist zien krijg ne roeilakken frikkerstochship gebishin kutjoch krijg roeilakken gunne graag agus short roeilakken ha een planig roelive son canan na lisachig agus ha crew Karen Chown ik listed Maragas sio yen sam dolgal had shid sio in ju or hamis mention gil ruten aan sy'n gyn hokalas son film trofien na garig. Nish as lis roi sio ha keher kemen yn nawn as hishiv as een diagram big ha shit gewil sin ha sin toshig ik is het heem ha sin torste de gloin vanjer horst de ganan chorikin agus as heem sho bi aden a klonje kusper ha sin toshig le kusper agus bishin je cruige co-hexe kusperl. Ha steegje tekste, zo was lister de mollig, stok bi tekst shin skrietje, no ik ben lauwerstoch. Ach getasje shin le tekste chorikin, agus farabil een canan hou giri lissige genoeg gegaan. Hou son gebietje een pen canan hou giri lissige, non first canan hou giri lissige. Hou son genoeg ge as a hit griaf as hit les an sin. Agus in noor sin ha listed een mollig gloos sin je noor sin is mechaniges shoe in doi njoch chorum ach idir os sin je brien verder wil oren en barach kutum kusper as oren en hele barach kusper kussies barach kutum canan. Agus is een darne heim sio ha in aris kishiv is een jalavat gewil sin je nisht ha hans kuank is ha sin koyat canan son een darne is een trisiv heim. Agus hou ik in ieder sio hou cruachig griaf no lessen don gloin ha torst korum gaif oprachig lische canan agus jolas ein jid. Agus stochig bi clown reir genier ik wil clown
soch bí a coid rí pátarin agus rialtin a chruachach as a chanan, nó stoch yn níisiú gaif gí na rialtin ha am. Ach fydd sy'n caiad yn doi uprach sy'n. Agus nóir sin ha sin glósat chun an tresih ire far a bhil sin churin gríab is stúdach ha ríos te áre iad cana agus sé chum a hán don chláin an cana na chléchgach an na suochach far a faiad taich agus stúdach ma hat fémachir. Mar sin hat fas cléchtir leis a chanan agus gagainachach mar gobíoch. Agus nóir sin mar a híisih as an jalaf ha sin coiad sin machar ríist coiad cusper. Agus inist an ha at operian weer chanan chlech gesat leis a chusper. Ha jole sachke chanan inist, ha sin dochas. Agus ha are cusper gníire seo. Agus sé chum a hán don chloin in canan a chlech gneo imis isma lach. Agus ha sin sonk biat siúlach agus misnachal as a chanan, agus gachlech go céirst doib chusper. Nist, so sit na céhir cémanin vis lister molach vis aking, nu vis sin fiochin di canan agus cusper chéal di chéle, chéle. Agus ha mir éisiampler chruach seo. Ha Jeffrey éisiampler yn lister sy'n dior, ha dîntje noch, a ha steigir Frangish. As ha maakje son éisiampler ein, a ha mir éisiampler chruach seo, nis gan je seo ach éisiampler bi grún gefer éisiampler yn nilaun is fioin torne sér. Ach seo éisiampler bych frikrach son hier is toch klasse 3 agus far bych karmik a chloin canan a lisachug ik nu naam sa hat coidir cusper. Nist en cusper ha sin dal choidir sé jiffer griochen ha sakin ule cho kutrmach sa ha DYW as skol agus an kutme vis sin kurir driochen, jiffer griochen as ha seo nochgach an slanches súnt. Agus ik nu naam sa ha sin lisachug jólas na clonne as a chuspet sin, ha sin dal choiad marigútach sin in cru leis a chochbal sé agus kuteachris na ruchgur an roiarach aun agus inje lisachug. Agus sé in cru vis ni clechgur son in dinberig kuchikin mar éisiampler sé fiachgler hinje, sé nech elain hinje. In doi in cru sin structure sin. Dus sin clechgach. Mar sin ha sin bualach da amas a sin son cusper agus canan lisachug agus ha lister moldoching nu vis sin cruachach amas in júnsachí don chloin gebi ferraking son canan agus ferfalli aking son cusper. Agus ha bi lister de biach seo as an oper around chiaking gil sin bualtjoch an de fullen boki die vi kan cusper as nachel sin kurnu chutem canan a ha gemak kutremach as hude les an en nísin gokusin kuch kutum canan. As het eerst as na bulan serf chiaking ha kutremach gebi sin mesig canan agus cusper. Is gebiat shit falli. Sa am hin na vín fiochin di bulan serf chruach ha deref gen kinjach getordu in canan is jech gan groach. Ach stocha gelenne sípli ma chuid dúir canan a chumal falli fog húsper. Stina cínja gebúil a dachuid.
Nis cha siampler ac y sio, gen I jiffer griafan y gwyd o gyfiagad, son yn cwsber sio lesachwch. Ha hyd cheimsyn, ha son corman y horst gan y chlóin, fanier, horst don chanan, ha giri lesachwch. Agus ik as y cheim sio, ha crwy griaf steitje jiffer griachen oprichen. Klechgen kanan, sé dochter a haun, sé fiachler a hintje. Kurkutum chanan sin. Agus son griaf sio, gydig de lior, klechgig, lit as wil jiffer griachen, agus gydig de fioin hokalas, agus gol harish jiffer griachen haun, han een loib, een stoegen gegeven in je oprochen, agus gydig griaf karan griaf a chalfiach dyr chwrr doi vorst gial. Stoche fara vil y chlawn ceal jalaben gen in je oproch ri sentence ha skrichtje man yn operachge. Is gach turus hau klechgig chanan sé dochter haun, sé nech elan hintje, gebitje haun. Ach ha hyd cheimsyn steitjer cwsber, hau'r son jalas na clonje as y cwsber y lisachig, agus gysyn tokad, nid jiffer oprichen, nid jiffer griachen ys jihan am loib. Agus is darn keim fad ha sin je lisachig na skillen mochiachge, ha nis ha are canan. Agus haudol chroachig griaf chudes kutum a chrw, sé wutigen haun no hintje. Agus as de cheim sio, gyda de chwmal tjauns, gyda de chwmal di driochen is oprichen, no gyda de oskel gemach, o'r mae haisagin, bysyn je klech chrw sio an y torje vergooiend, bysyn je klech son brien mae een wuten, sé pensal a haun, sé glonje a haun, agus mae sy'n yr yrst. Agus as a cheim sio, gyda chlawn, gyda jiffer gelaf yn y fiagad, agus gyda na boost beke gial na showbie boards shelgo boost shelgo chlechgig fad vilo shouting jalaf de nechoproch no de duruteken agus haik chloin diskrich shies g haun sé borst a haun no gebitje g haun sé nurse hintje agus so ha are aking chanan, as sy'n gymwr son chanan lisach gynir sio. Nôr sy'n na chem rhys ha are aking chanan, as sy'n son gybi barach giolas achge chrw. Agus rhys sé chrw sé bwtygyn hawn no hintje. Agus sé stocher cor ma ha sio canan y liatachig gydig chlawn fi gwber mae'r siampler yn y byn yn beke agus le jiffer charstjen de jiffer ruten no jiffer oprichen saach gyda j hawn sé bawl a hawn agus ruten y farach mae un sé bawl a hawn agus hadjerach. Sé teacher hintje agus bi gopper collery clown gyda du iriore barach ra as gyda gat corm falli gal as y wyniachge son canan a geinachig. Agus nôr sy'n as y chemierig a sy'n yw dol ras chynus chwsber a sy'n yw'r cwtym môr chwrr y chrwsyn. Nist Yn crw fel sy'n yw coiad yn dras, dy mae'r esiampler sé dochter hintje. Sé crw gyma cwtr mach ha sy'n yn y ganig. Ach, rydw lister y tokal, gyma trig a cwtch dy crw hyn awn nach bi nochgych trig as y chlas. Nach bi sy'n yw clechgych fat ny hwnje. Agus gybachor gyn i bi as yn doi o prach sio cwrcwtam
na crúhan sin. Gur dói fír bheit a ha seo dúcha bhí tort fanir don chloin don chrúhan seo. Agus ha ísach in júle cho cutrmach sa ha in dóid láhar seo in crú seo ach féimi sin cutamach chuidir cóiris chloin. Agus mar sin is a ceirbh chéim ha sin dollarás chun chusper. Is ha sin cúd ha cór amach gan canan na chléchcuch agus in jólas achgur dífir gríoch gan na gainechuch. Agus ans is a chéim seo gúta hat dunist jóloch cymar chanasat sé dochter haun agus gúta nuair sin stoch a feile fistrichi. Dríoch choricin hug, na oprige ganadí sin agus dríoch hug, agus fistrige goed chéle met dríoch choricin. Fistrige gulbarok, fistrige skrioch, jalan, janu, nech oprach, gen is duchen i gé, gaat er son op de janu, mar sin rust, agus jute gaat vi prin me géin as vi klechkig in doil groe. Chlech sin as a lesan seo. Agus mar sin ha cor amachcha in canan na chlechcuch at sa hat gopad as a chusbed. Nis mar a húst mi chan sin ach sampler ach gása cudú hanna sasa gá me surin gá tíadach caiad cymryd gobrach a le clas. So shit sin in dóiúprach is lister in model son planach ginnegroch chuidir dói son canan agus cusper ír chéle. Nist tí ha díar in een film ter bhíanna galig son in dóiúprach seo a chlechcuch. Well, dhéimech jólas bhí acin ar a chanan a ha dúlanach don a chlóin. Ha mi gymacinch o'ch gylfisach o pen Jane dúlain haig chlóin Jane pís an canan is dúlanach gaibh. Seo rutan a hook sílas ní clát is féparige. Gebíú líta san achcail is sé agus há chun chlechchas at gachféir. Agus cúteoch dúliata sa ruchgur an bhairach a sin chotrích ag miseach leingin measc na clonne. Agus cúteoch nurid a clingin iad sin a clingin gmatrích. As cúteoch leis a gléis chaint cas ma seach féime tú clechcuch pensal in áit féim tú pensal a clechcuch. Bishing bí chlám gematrich clech dóig clech grúsin. Cúteach dhéimech corm a bhíacin gríavan cruachal flanach son de céhad céman an sin dhéimech smúnachuch mar gaag in canan na lesachuch agus dé na cusper in na chuireach taich go difir fís an canan. Agus cúteach has dúchan íoring, stúchan churas cutam na fiersten canan, a ha dúlanach don a chlóin agus dóchan na fiersten nachil in noch go grúchríchas a glas. Ha video in íoring agus pís an scríbí a ha cutam na fiersten sin, ha go djiú na rutan sin íoring. Is há sí sin in jaar seo chlechkers an hiadúir stríp in bliana agus ba ag na teacher an acin rí opíanúir agus lesan a chrúachach bheittíte ar na céhead céimean ag lister. Agus bei plach go bhfuil bhí coiad ar na lesan in na chrúichead agus chá cruachal sa bhad as núpar a réinead. Agus chan sin nach becht no ga fá G-teacher a bheit ar a program in bliana.
agus stati bhí sin, mi dochas go bfuil mír úne go leor acal son bicant gisbet nó ha dunne son pengen hokal ach kiad tank jara son isteach tapelíise chárstin. Sin scanne land mór an tank. Bud an tank. No, va uachim sas well, jaar 5% ku ach svír had hem geloos disle un fysisk men feit. Men nes ge agus gen plan lessen. Rein je feit. Ma feitje mar he take. Sjo agus na roiinlachken agus een felsnacht sin hokel agus a goed. Een keel aan een klas. Agus am smunnige go be kersche immechi kujoch luch éimstechi cén huas na hartskool a kujoch nu practice agus felsnacht. A go eintjeach wo een tein geide hart sin neemse glaan. Minister son wel er leine agus de le hi. Kiad tankwein ha sé op het gemeintje nog gehans, maar de hoest mi ha mismentje gil tór aan sur géin hoka las vis teich géin an de filmtre wie an galig. Anna was sit gemaintine a me kuch meer me gaai feitkin met teacheren rotne van de teacheren a dra ek tirig streep dat is munnige ke behoor jaar was agus al jaar bik gematarnig gunla ach ke behoor ga vi gan goele allenig aan de fallen tra wie en de galig levig agus Tyrch son koers na nintjin na toien tjekkesk a haare wiere modok hu Fransig. Gaan an waan tyrch an na Frankisch. Sa go hat toen an nering Europa januar nu rotiges as a chumri agus haat gavaba gehoef min gaan en was er legintjinach. Agus harotten an na goede sin Janus wij magot isembler. Rotten na goede sin Janus as een het ramen go fashion na stoegen vis per barok taken. Oer een tein gevadi. Een liste sin ik in Jerk ma eens nog Anna is ik na middag kunnen nog ook Shieles immergeet. Agus we get 4 va na be kuchken dune barach op per huf sin, maar hoort er heen gierach kruige gruteken a me guntige gla sin, si het sin na keirritnis dure, agus hat dure skaz nach na structuren sin akins of jurle. You know, sin is over hat fel cardio, yeah. So like a man and big rutiken like gunro kuchken so shies listen jorik lister agus smunch me in na doel en sin agus a fiachan ri rutiken chuder dai is I get rutiken off the shelf ex Storland na rutiken mar sin like sin was ach fémo. Ha keirstro die ha sin fémach stoehen ha geridu kur teichrisne is na fersten sin. Anne tapelachter sin was sin go insin agus am tuige geesteach die gwenne sin weis am gebig hierdie fall agus tos gewer plannen lessen goede gele dirich se wa. Wel mag het is maar de wa alle niet was saas aan de streep wat de gammas het plannen lessen wat hene gammas het plannen lessen nog weer in gneef en ro kade mag Falla van Noorsen agus en lezen sin horschaget agus Noorsen we kan scruti jenne weer krijgen het jij live jo en roachker tjidach wie fijn go fateri plannen maar kan billig goed ertooi. Ba shuna va kormach wel kormike voorgoed garo hule dinge aan de film
trofian gaelig at sa bhd ar a húsa. As mar sin is gas groich in Covid charoi chofurus de gaif gol steig go skol son big an jol sain it chicas trofian gaelig. Ach nu join va kumasach id irianu dis glasach ge reinat sin. Agus va sin gema injinach chicken gonna teacher an aking reini choiti id oram agus orst. Cóidir clasa hún agus a gá. Char an budach chin cínteach tí chu meas a gopracha ré gníide rá. Or fer bhfuil a chlán hat tócail a chána ar son hí dúir is ach bhaid gemá háirsteirí a gomór bhí a chléchcach, bhaid gabálach mar gáí oprach. Ring céal die uitdag van klascoidir is die verschorskind uitdag as ring céal de sin as orm agus orst. Or maar hij satin ha sin doeldenach don chloin hokaler son hier doer. Agus as een teacher in elik differierend wat servachal as kutchen vak op koder yennevi. Grech geen doi oprach sjo son op cusper dhéanú ach gnú nám lisachach canan at sa bad coidir cusper. Agus ba mátíach éisteachrisne ni dí vergóin as de chléchgat in céhir gémanan cluster. Wij go insinach mar a hu go héin éisimpler Goine sin cem na burínta hítear sinna churin gníomhúnstig is na bigad a cétar seo víta gat fall agus a bhí graú héin, oké, fiocha mi hín ar seo agus am créin gom big is gom big gemá fémal gaib a bhí cétar mar a háchlán na gáil bhí se bhfuil góprach mar go big a há seo agus go bhfuil is an ddífer a ha Gianús go big buach gan gan a teacher in a hoof practice agus gan a scholar in a hoof is hier in de Gaelic maar go big ha fi saking gele ma vi janu keal agus vi fi canan agus cusper chéle ach oeren ha karandúlen noch vi smeun kimmer gas janu go praktikach as a glas agus li differ chusperen. As a had begin noch kaitir differ chusperen was si chekas differieren as woenskol agus Jane Canan jeeg lá son lisachach or goprich sé gin a haun no hintje gléda de driechen no oprichen agus ach bi cusperen ní laun gopriches heerst kom ma li differ groehen. Han mit látsún a bheit má eichcin cimar a hé goprachan an a clás. Ach chochris a chuúla tá téile am cich a clásachin étriáalachte. Han mis mu go tachraige an a tic ná an lá chanin sa gotar a seachcanin a bhí céit mógan ná ar a chanan goháid. Ach chochris a chuúla chalile ha teacher in a dianú hat cléváir man hirú a goprachuch féin dóid tiimichalir ach leis dúch cúmal crack na cúisiúch an na mianrúten ach sé íachain ach haar ga bhála go teú le túine haar i riachan an na suúchéin clásichin mar sin ha mis mu go bíochan an na fálam tragéan na Gaelic. Gohar a sa bhúnscoil na fer cúsper go héicas trogálig as an artscoil vi a fiúmal íachain. Fiag ag stocha mar ha se gra a í stocha dóiseach nach clechtú fat na húné go fiochachtú san tífir chusperen son coiad mar a héit lecht lís is mar a gas tú clechtú is.
A bhfuil céisiigh duine san bíala? No, bhfuil duine spíala gur bhfuil gan an dráasta. Okay, well, má hang chuút an, fa sin scanneal, fa sin a bhásach má, agus a tuairst críoch bhásach má, yana hiad stréagin, ha sin scanneal, fa sin a bhásach má. Agus ha sin in náchas, an únrút a chumala dólam san náhamester, agus bí sin a bríon Jane Húsperin, agus a bhís sin a genú déisir a paper in a ha sin a giri genú ounce na session in Richech, so ma ha bech gan agih in cursif hucamiad. Agus cúteach ma cúte Karen a chéistis mó a chórin in drásta in é seo in taun ma siar. Sa sin a bhí a bech go gur seo mór in. Jay and how Mashar, how Kusin Puddingha, Gary teacher as a school, my Kitty Chian, I guess Hashner Tifford vechken a kleintje nach richt, ma ha bechken a give aum Nashar na keher te kiating, viemage guma tolchishin a kleintje. So Cleva, well, more in Tangericht, and I guess shin na Kanivanakin Shachid. Agus tin ciad pein go tain son strich chuidir dói chéin. Hai erfi a gúnsach ag mórin, so hai was a fémol, I guess, yeah. I mean, quite at earth re Kenny Vanilla, san oed, be a scannial, kikínseach. Good and time get it, haar, maybe not going sassly. Kuchach gus an dunis to be ha quieter show, could she pull asna mian and social to keistech and weekstoch kuchach. A ha she gur beachken vi join ued kusperen uien stoche peperen ach we ge ma klointje na beachken o ha isak en gewil doen je quieter na srihen na kunjeven show ik am en ile. So tapele video's timmers on show for the hele. Okay, I guess more in time ga je voelen. Cleva. It's going to be start there, klaar.